Dua ma di hari natuari di alat Tuhan ma. Sia tonga-tonga hita. Sian hajol maun. Totu gale jala madate do hita di pangalat ni Tuhan di inong mataholong yun. Alai mulu sian adat ihabatakon. Nunga ve nong saur matua inong nataholong yun. Gabe maranak marburu. Buhut pangiring-iring pahopu. Jala sanga do sahat do tu namar nini. Ubah ini dison molotong pesongonon pabuan nami ima tarsongon pangurupion tarsongon paniakon siak kami dong tubuhmu boru bere doh ibe bere na pengudison ima diamu amang pade nami asa di pasat tami sama bubuan namion tubuh nani hasutan nami baik damang ma godang na hobar tu si mau lihat ya mak nama nami bahwa natuetuo dakolan natuetua namyo do natuetua muna jala di petara jauh kamuna dui di halo jauh di papahenan jadi hame me madok mau lihat do tu de bata sayang giat ma songonina tu dilon nyari hita hasada atta marpos ni roha hita di tuhat songoni nang dibere nami nakin peparan ni opung merli. Jadi mana tak ma debata di bereng mahamuna di tikyon di naroha manoba opung muna tulang muna marhite. Songoni mah hupasa tami mardongan mau liate sai di pasu-pasu tuhata mahamuna di tikyo pe pasah ton nami do songo jabat ono tuhamuna tu punguan parnasib tu ibere nami amanianre doho peparani naboru nami opung merli. Jadi yasmarohamu majalo songoni mah hupasahat tami. Jadi wanip daw kesian. Ada pangiduan diamu boru nami. Toko kamu mesani. Ah? Si boru toba dirina. Alai satokin doda satokin. Hanya 3 menit. Dah. Alana sokono namang raja nami. Dang narupani na pagajang-gajak ko kami. Di rubianin na pinggol ni nahor dong ko panangina. Nakisyo patama. Dang kadok kulik kami partikiyat tu nasida.
Ni Bangido matok ka parinangon na si Hujulo. Kahit doon ninigulan. Nang sa manilo parinangon namin. Baik, masuk bagas. Ah, iya. Pak Rakeo, Pak Rakeo. Internet na ito ba? Marjoke, marjoke, tanong marete. Anong marete na? Tiup tangan di bariban, tiup tangan di bariban. Satabia mang Raja Nami. Satabia teh. Jam nami manot tuhon apa pememahon padita. Ima sada paduahon lingkungan. Holanon dilianit sadarion puji Tuhan ngalas roha. Emang itu hormat kami Tuhamu peparani parnasib. Secara umum pupa saat Tuhamu mangido tolong mahami teh. Jadi anepe adong lebih tersuhut alai totor nahohom namai dari hupasa tame ma tuh hita pitamu ma si tio nak mau lihat ya mak tapi